Ben de katıp olsun. Ben soğuktamaz. 75'ten. Tartayım mı? Ne yapıp geldin sana? Qarab жүресіз бе? Базар жақсы? Жақсы базар. Жақсы. Қаяқтан келдіңіз? Бішкектен, а? Бұқала алайын деп келдіңіз бе? Бұқала. Анан? Жақсы да бар. Бар бі? Алдыңыз бе? Қымбатырақ па? Қымбатырақ. Мейлі. Шашпа қыдырып алсаңыз, бұйырса, нәсіп қылып қалса, Мынаке бұқалар тартып көргөзөбүз. Ассаламу алейкум. Биздин каналдын катталуучулары жана катталбай көрүп аткан бир туугандар, саламатсыздарбы? Бүгін 20 октябрь 2024 жыл Чүй облысы Токмок мал базарына келдік. Бұқалардың бағаларын білеміз азыр. Ассаламу алейкум. Бағасы қанша болады бұқан? 68 миң сом, Сода болды тұған? Сода болды 63-ке. Донқа бар. 63-ке бербептір мына. Көріңіздер. Үш. Жақшы. Шына мал берелчи мал. Сода болады тоқшайды. Ассаламу алейкум. Қанша болады екен? Бас. 65'ke verem de oldu. 65'ke siz қанша беріп атасыз? 61 verip atım. 61 миң. Түшпейді ау, Жақсы екен, аңғыз аралаш екен да. Мына бұйырып қалса аласыз байке. 61'ге бербей атасыз ба? Қаншаға берейін дейсіз? 65. Жоқ, сіз түшпейсіз. Мына. Қанша жаш бұл? Қанша жаш? 10 айлық екен. Туғандар? 1 yaşta. 1 жаш, değil mi? Айтылыш. 10 ай. 61'ге бербей атат, 65'ке беремін дейді. Каналға қатталы, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошоны басып, бізге қатталып, анан қолдап көріңіздер. Біздің каналды қолдап, бірден лайк басып. Бекер ғой біз сіздерге ардайым көргөзүп беріп тұрабыз ушундай мал базарларға келіп. Туғандар, каналды қолдап қойсаңыздар болот. Көркөт бар. Анда эмесе кетик. Мо қанша? Ассаламу алейкум. Бука. 55? 55 миң. 55 миң дейт. Так, дыйкандардын тартайын деп ушундай аракет кылып атам да. Мына байкеден сурап көрөчү. Байке, алдыңызбы буларды? Канчадан? Бекеткен ноктолорду 57'den aldım deyip mına. Baykem alıp ketip otur. Assalamu aleykum. Kança bayke? Bası. 56, 56 ming deydi. Siz sattınız mı hazırkını? Ya başka. Ne satkanacak bu? Başkaları? 56 mingden mına şul buka. Kança? Bir yaş mı? O bir yaş olmalı. Bir yaş. 56 mına. Aha, rahmat. 50 bolsa berem deydi. Assalamu aleykum. Kuruk kançadan? 75 mingden bu kalar. Soda oldu mu? Soda. Berot peki 82'den sonra 82'den çoğdorun 82 kişilikten 68'den 68'den surap durmay. Tuğanlar soda kanday bayke bugün? Soda. Karаңызda el көп қой. Малда көп, ел де көп, Ақыл, содаңыздарды берсін. Мына шында еми ар жақтарға кіріп көргізіп бере береміз. Мынау қанша екен? Қанша бұл? Балам? 50? Молодец. 45'ke берем дейді. 50. 50 миң дейді. Жігіттер бағаларын айтып қоялашы ма бұқаларын? Я? 58 миңден екен. Жақсы бұқалар екен. 58'ден. Жоқ, біз бұқа тартамыз. Жоқ. Ақша берсең де тартпаймыз. Так, айда. Так, туған. Бағасын айтып қой. Бағасы? 60. Мына. Қап қарап алған. Балдарды да тартып қойшы. Жоқ, балды. 60. Бұл қанша бағалары? 95 отасы. 95 YouTube'ға. Қанша шығарасыз? Түштен кейін. Қаншадан болды сода? Сода 43'ten беріптір. Мына 43'ten бербептір. Бұл кішінекейліктер екен да. Туғандар, азыр біз чоңырақ бұқаларға өтейлі анда. Ассаламу алейкум әке. Бағасын айтып қон? 68, Жақсы. Қанша жаш бұл? 1 жаштан өткен 68 миң. Байке, ассаламу алейкум. Бағаларын айтып қосын бұқаңыз? 75'ten, Чоң бұқалар екен бұлар. Сұрап атасыз. Анан сұрады базар? Сұрады, 70'ten сұрады. 70'ten бербедіңіз, Мына туғанда 70'ten бербептір байкем. Жақсы. Так, чоңырақтар қанша байке? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Басы 70 миң мына. 70 миң дейт. Мына көрелчү оларды екен. Туға қанша еко? 77. 77 миңден мына. 77 миңден.
Yakta da çoğun жақсы bir buqa turат. Bayka, assalamu alaikum. Qandaysiz? Qancha bahasini aytib qo'yingizchi? Buqani 100 ming, 100 ming so'rayapti. Cho'ng buqa ekan. Yashi qanday yashi? 2 yash ekan. 100 ming. Yaxshi bayka. Qancha assalomu alaykum? Bahasi 78 ming mana. Mana shu buqa 78 ming deydi. Qancha ekan bu kichkinakay buqa? 35. Urg'achi? Erkek 35 ming deydi. Erkek mi? 35 ming deydi. Qancha? 35 ga olib turdi. 75 mingdan 5 baş bar ekan dedi. Çoğunroq buqalar ekan 75 dan. Tug'anda bu vaqtda da cho'ng buqalar bor ekan. Assalomu alaykum bayka. Bu 3 başning bahasini aytib qo'yingizchi. Ya. 125 mingdan so'raydi buni. Gördüğünüzler bu çoğun buqalar ekan. Ayvay. 2 yaşdan o'tgan qo'ydim. 125 mingdan deydi. Tug'an shu savdo bo'ldi bugun. Bizniki emas, bizniki emas deydi. Dostlar. Bular qanchadan bular? Bularning bahasini bir aytib qo'ying. 95 mingdan. Mana. Tug'anda 95 mingdan. Çoğun buqalar ekan-da. Bak. Yaxshi. Qanchadan bayka baholari? Bilmayman. Ha, siz ko'ryapsizmi? Ko'rasiz. Tishni ochib. Bu tish buzilgan ekan torpoq ekan. Tish buzilgan torpoq buqalar. Ha, yaxshi mana. Tak. Tag'i qanday buqalar bor ekan ko'raylik. O'tib keteli. Bayka qanchadan? 80 dan, 80 mingdan cho'ng buqalar. 80 mingdan so'rayapti aka. Gördüngüzler bayka. O bayka, assalomu alaykum. Balan bir sir aytib qo'ying. 80 dan, cho'ng buqalar ekanda. Qancha baş bor? 8. 8 baş. Qayoqdiki buqalar? Kemindiki ekan. 8 baş. 80 dan deydi. Qayerdan boshlanadi sizniki? Budan başlanadi. Bundan ki bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buğa çeyin he. Bundan ki tuğanda gördüğünüzler mi? Rahmat bayke. Soda oldu anan. Olu atat 80'den. Hem bu yerde göğünçesi alıp satarlar şunu tizip alıp satışat. Ne gizici? Tünde Allah at. Çoğun buqalar. Kunacın kança bayke assalamu alaykum. Ha buqa kança bas? 95 ming. Rahmat. Assalamu alaykum. Sizniki? Bu avlikol bu. Şarelle mana. Yaşı qanday yaşı? 1,5 yaş ekan. Bahasichi? 170 ming so'rayapti bayka. Gördüngüzlermi? Cho'ng buqa. Şarelle. Donqa bar degan. Mana gördüngüzlermi? Bayka savdo oldu. Qanchaga chiyin bermedingiz? 55. 155 mi? 155 ga beribdir. Bu bayladingizmi? Yo'q, 2 mal jeb. Ha, zagonda, 2 mal jeb. Zagonda turgan ekan. Yaxshi bayka, savdangiz bo'lsin. Mana cho'ng buqalar bu yoqda, ko'rdingizlarmi? Tezilet. Optom alam degan bir tug'anlar bo'lsa-chi, men To'qmoq mal bozorini sunishtayim sizlarga-chi. Kelasizlar, Optomga arzon olsangizlar bo'ladi-da. Shunda tizilib turadi-ku bu buqalar. Men bu yerda baholarni aytadi, biroq nomerlarini aytmaydi-da. Baholarni gevrelar aytmaydi, misol-chi. Biz qo'ldan kelishincha so'rayveramiz. Tug'an assalomu alaykum. Baholarni aytib qo'yingchi bir sira. Sizniki? Sizniki emas. Qancha? Chinni aytingiz. Ha, o'sha aytingiz. Siz 155. Aytib qo'ying. 155 deydi. Qavqavning. Tug'anda mo'ni ko'raylik, mo'. Oh. Mana buqa. Bormi? Esi var mı ki? Kimdiki ekan bu? Bayka assalomu alaykum. Siznikimi? Yo'q ekan. Esi yo'qmi? Cho'ng ekanda. Bahasi qancha? 230. Yashichi? 2 yaş. 230. Niye paroda bayka? Simental ekan mana. Tuğanlar 230 ming. Ko'rdingizlarmi? Bu qada shuni aytadi-da, mana mo'yinlar chiqib ketgan ku. 230 deydi, do'stlik ekan. Birovlar dastika? Ha, bularda bormi? Bular qanchadan bo'ladi? Çoğundur. 145'ten. 145 ming. Qarmag'ich yo'q.
Алмамыз кече үйде таппай койдум, бар болчу. Мына Удобно да. Ооба, 145. 145. Кайдан келдиңиз? Ишектен. Байке эмечи? Номер айтасызбы кызыккандарга? Заказ берип алса болот да. Онлайн дегенде. Айтыңыз анда номериңизди. Канча баш көппү букалар негизи? Айтып бериңиз. 703 0703 71 71 02. 02. Ушул байкеге байланышып тургандар. Букалар боюнча алам десеңиздер 4 жаштык букалар, чоң букалар экен, нарындыкы. Мына нарындык экен. Жалбаттан чалып, акчасын которуп салып бер десе, ушу базардан салып бере бересизби? Мына байланышасыздар тургандар. Рахмат байке. Чоң. Мына колдон келишинче биз аракет кылып алып бердик номерлерин. Калгандарын өзүңүздөр чалып байланыша бересиздер. Көп чоң букалар бар экен да бул жерде, нарындан келиптир. Мына базар, бияк уй болуп кетти, уй базар. Бир сыйра көрүңүздөр мына. Базардын шарттарын көрүңүздөр. Бул навестер жакшы негизи. Мурун бир эле навес бар болчу, кийин муну кошту. Бияк жылкы базар. Тугандар. Кайсы базарларды тарталы? Жаза кетиңиздер. О, кимдики экен? Туган. О, сиздики эмеспи? Канчадан сиздики? 73,5. Канча баш бар? 6? А? 6 баш. 73,5 миң. Жакшы, рахмат. Байке, мо сиздики эмеспи? Булар, баалар айтып коңчу көрүүчүлөргө бир. Ana baştan. Tokolga чейин. 88'den. 88 миңден экен. Чоң-чоң. Жаштары кандай булардын? Аркылы 1,5 жаштан өйдө го, 1,5 жаштан өйдө экен тугандар, мына көрүңүздөр. Байке, мындай жаллаттан чалып, бука алат элем 15-20 баш десе, телефонуңузду бересизби? YouTube'га. Я, кажайын тиякта. Негизи келип ушул Токмак базардан алса арзаныраак болот, башка базарга караганда. Рахмат. Чоң рахмат байке. Мына ушундай. Бешөө, могу 1, 2, 3, 4, 5. Баасы канчадан дейсиң? Бааларын. Кетип атат баалар. Канчадан дедиң? 100дөн. Канчадан кетип атат? Тигилерби кардарлар? Я. Тигилерби кардарлар? Тигилер экен. Болду. Папаңыз экен да. Уш. Байке канчага кетти? 92ге кетиптир. Чоң бука экен. Жакшы. Мына могу киши алып 92ге кетти. Достор, мына ушундай. Мынаке 120 миңден канча баш бар сизде? Çongdan bir öyle. Чоңдон бир өлө. Наркыларчы? 125 дейт. 117ге болуп атат могу. Болбой атат. Бермейм дейт. Так. Мына тугандар, реалдуу 76дан алыптыр байкемчи. Бирөө аңгы стоколок экен, бирөө мындай эле. 76дан алдым дейт. Ассаламу алейкум. Бааларын айтып койчу бир. Assalamu alaikum. Кандайсың? Allah'a şükür. Бааларын айтып койгом. Канча жаш булар? 1,5 yaş. 1,5 жаштыктар. Багысычы? 75'ten. 75. Сода болду? Сода болду? Бала элек, Содаң болсун, Мына 75тен дейт. Муну да калган ошо. Туган. Туган, канчадан алдың? Канчадан? 75тен дейт, мына. Көрдүңүзбү? 75тен дейт. Азыр биз бул жака келдик. Бул жакта мынакей Нарындан, Ысык көлдөн келген машиналар турат ушул жердечи. Мына оларды көрөлүчү. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бааларын айтып коңчу бир сыйра. 55 миңден. Өспүрүм. Букалар. Мына киши барын алам дейт. 55тен сурап атат. Жакшы экен мына. 52ден. 52ден болот дейт. 49дан бересиңби деп атат. 49дан. 49дан сүйлөш дейт. 49дан берет окшойт ушу. Мына ушундай букаларды алсаңыздар болот да. Келипчи. 49дан алам дейт. Мал кымбатпы? Мал көп экен, бирок байке. Токмокто айрыкча көп экен. Сода бүтөп экен, көрөлүчү. Бияк менен сүйлөшүң. Мынаки. Ушулар.
Şöyle veringizler. 49'dan. 49'dan aldığı yok. 49 ile verem deydi. Baykemçi bardığına. 5 öldü. 51'den de koydu iyisi. 49'dan barını alasın ya şunda. 49'dan. Öyle verilmedi yok da 50'den verilmedi de. Ha 50'den berilgen yok. Ha 50'den berilbegen eken de. Hem aljana olçu da azı 49'dan bolup atat. 51 mingden alıver deydi. 2 5 baş. Sodalar olsun anda. Kettik. Tak, tuğandar. Bayke assalamu aleykum. Bağlan aytmoqchi bir sira. 50. 50 mingden deydi. Qanchadan mı var? 51'den. 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 Qancha bayke assalomu alaykum. Bas. 50. Bayke. Tuğan. Basın. 50. 50. Oşensiz bulatçı. Тоже 50. Mına, gördüңүздөр бул жакта дагы тизилет. Калар. Тугандар. Чоң букаларды көрөлүчү. Бул сатылды. Assalamu aleykum bayke. Qanchaga ketdi shun bardığın bir aytыңчы. 50'den kuruk. Mına 50 mingden ketdi. Qayaqtın buqalары? Narından kelgen. Gördüңүздөрбү? 50 mingden ketdi. Qancha baş eken bir жерде? Qancha baş eken? 8 baş. 8 baş. Buyursun bayke. 50 mingden ketdi deydi. Buqalar qanchadan boldu eken? Tuğan, qanchadan boldu? Bas, bala. Jigit. Qanchadan boldu? Ya. 77 deydi. 77'den boldu. Ova. Ova deydi. 77'den alıp ketip atatın. Gördüңүздөр? Separo düştü. Baylaydı da bunu dальше. Tuğanlar biz Issıkköl, Nарын областынан келген Riyadga kelip kaldık da. Olарды suraylıçı. Tuğan assalamu aleykum. Bağların bir aytыңызчы көрүүчүлөргө. 75'ten kayaqtыкы bular? Narындыкы. Mına. Жакшы болот да Нарындын букаларычы. Ну жаш экен, 1,5 жашы. Ушул канчага болот ушу бирөө? Оптом сатасы? Бирөөне сатылбайт. Бирөө сатылбайт экен да мына. 75'ten сурап атат. Сүйлөшөбүз, түшүп беребиз дейт мына. Байке, кызыккандарга телефонуңузду айтасызбы YouTube'дан? Сатасыз онлайн. Ош жалбаттарга эгер кааласаңыз айтсаңыз болот. Мейли. Шапка чаңга барыңыз дейт эми. Мына достор. Так, ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Букаларды көрдүңүздөр. Видеого лайк басканды, катталганды унутпаңыздар.